ni tak thu su ngai ho zo si la bon chaw ni tak pha khompi program jikin ni thum te hi news update bol theiloin umu a hin la tu ni tarik som ni le ku January kumsang ni le som ni le nga ni khuin le ni tak thu su la ngai khom ki ditiu keno kene bi pat her sakna tarik som ni le ku January kumsang ni le som ni le nga tulai ta kangmang phai Burma sungal mi te to ki kap tu na sa ta ki ne hin ku ngar sile hilowa thu su hung bol jinga omin ji kho akisa tak zet hi a hin la tu pan nam si pai wang si tu ho le thina tu ho he chin lowa amin anu pa min le address ho social media vela mok suk thang to loading in her sakna hung kin in ku to bang ji thu pun hi lim sak lo a hi chun achunga thil tung chu bang ma gen thei loading hi tin her sakna thu pun ke no ke ne bia padin her sakna thu pun ang ki bol hi Burma gaman nam spai te le junta spai te ki do na chi to jom zelin nam spai te par junta te gul len na chang to zelin Arkan Army A10 Arkan State Airport apat junta spai te aladel do ki ta hi Town State la so Myanmar National Democratic Alliance Army MNDA 10 la so airport le alalu ta hi Kachin Independent Army KIA thupung tu khadin again na chun January tarik som ni lagin ni in Kachin Independent Army KIA le ASEP PDF 10 junta sipai te akipat in Kachin State Bamo Airport kalata hi tin apunga again bena chun airport veng tu Military Council sipai base dang tele kap jom zel hiding na kigian hi Bamo Airport a hi le Myanmar gam sunga ding airport poimo tak a hi Aking nai cha military operation command headquarter no 21 Sakaha 21 hin Bamo Bill military base lin pen hi Burma Air Force the Army 10 airport la kin guin ha cabin kap kin ma lew al zodi kit pu hi airport nam spai ten alak ji kun airport a len na bo thei talowin spai te nek le chang na le abuita ji airport SSC spai te supply cheng tun namun a hi Bamo airport a hi le civil activitation nu ya regular taka civil passenger le sipai van mat chak poimo tak pu le na bona mun khat a hi KIA sipai ten ji airport la goa nasa taka abe naw khat wa la hi kumchi sa kumsani la somni le li December tarik li apat airport kim le kinga junta sipai te alaka padwa hitan Zinia pachun civil mi pu le na botaloin junta sipai le na chok airport hi le World War II kuma sangkhat jaku somli le ni laya Japanese Air Force base hi British the Allied Force 10 nasataka abei nungu mei sangkhat jaku somli le nga in Japan sipai te akipat ala suk chawin ji nunga pangkhom sipai pol sangkhat jagi somku one engineer vacation battalion 10 alak ki pu thagun America 10 Air Force munin alamangu zia ki pat chun Japan sipai te bailam takin ala zo hi tun ta ga ring news yung ngai tha theu ji chan chui tan en te la bonun umnum le mang pha